Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeshler. Пригородный мал базарындабыз достор. Hafta күнү шемби 4-декабрь 2021 жыл. Бишкек шаары пригородный мал базары. Букка кунажындар тартып көргөзмөкчүмүн достор. Ya. Канча кетти бул? 113,5 миңге кетип турмун мен. Бука. Монсчу. Бул 113,5 кетти. 113,5 кетип тур бул. Примерно канча берип калат ушул? 250ден жогору, а? Жакшы. О, канча сурап аттыңыз? 130 миң. Мына чоң бука 130 миң дейт мына. Ол чарба букалар шыққан. Ассаламу алейкум. Мына жакшы. Кимдики булар? Айга канча сурап атасыз? Канчадан сурадыңыз ал? 55. Bir жаштар, а булар? Bir жаштан кичине өткөндөр мына. Арык. 55 миң. Assalamu alaikum. Sizlerki emas mi? Assalamu alaikum aka. Aleykümselam. Qanchadan surap atasiz bularga? 105'ten sonra. 105'ten ha? Ha, qunajin kaç? Onlardan 80. Qunajin 80 ha? Ha, qunajin semiz ekan bu. Bu 80 ming. Bular 105'ten ha? Buların yaşları qanday? 2 yaş. 2 yaşlıklar. Bu примерно eti qanday chegib qoladi mына qarani? 250 biri. Минимальный, же средний. 200 çoğunlukla. Bunlar 240 böyle krediyim. Bu 240-250'den ha, примерно eti. Ama onun törtön baz bir değil. Bir değil. 105'ten. 250'den jogorı bular ha. Yaxşı. Yaxşı satыңыз. Şunday болгон ба? Qanchadan aka bular? Ya. 55. Aka. Burada kunajin qancha ekan? Bu kunajin qancha? Evet. Ya. 60'ga berem deydi. 60 ming. Kimdiki ekan bular? İyisi jo'q ha? Bozor alamı. Bunda gözün yetmeymi? 85 ming so'm. 85 ming. Men chiqarmadim, Moskvadan daha zo'n dedi. Sizden mo'yeringizdan bir tartpayman. Uyni qilib atmaymi? Ma'qul, rahmat. Vay, qancha surap atasiz bular? 70 ha? Bir yaşlık gidelim. 70 ming. Bu qazaqda cho'ta sus bugun. Qanchadan ekan bular? 47 mingdan ha? Bularning yoshlari qanday? Bir yosh bo'ldek qo'yaymi? Bir yaştan ötüp kaldı. Bir yaştan ötdi. Büyüğü var. Baylay turganlar ha? 47 mingdan buna. Bunda var erkek buqalar. O. Tak, tay buqalar da. Bayga, assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshisizmi? İşleriniz bol atami? Bularni qanchadan surap atasiz buqalarda? 56 mingdan surap atam. 56 ming ha? 56 mingdan. Tak, bularning yoshlari qanday ekan ham? Yaşları taybuqa 1,5 yaş. 1,5 tay buqalar. Yoshdagi tay buqalar, tak. Bular ham haydakda, jemga turilakda bular. Kimga turalak 53 mingdan surap atat berib aytam. 53 dan surap atsa berbay atasiz. 8 baş. 8 baş buqamna. Qanchadan bo'ladi ham? Bo'la turgan yer. Bere turgan yer. 26'dan beri endi otam men.
56 dana. 56'dan bereyim. Жақсы. Онда olған бұқалар. Айтыңыз номер. 0557 0557 26 08 72. Azamat Ağa'dır. 26 08 57. 26 08 72. Ha, 26 08 72. Азамат Ағабай. Азамат Байкенің номері. Чала бересіздер мына. Жақсы байке, жақсы сатыңыз. Так. Бучоктор çıktı. Kunajınlar izleyeyim, kunajın. Nerede bir Geriford arıq. Qancha ekan bu Geriford? 60 ming. Bunun yaşı qanday? Arıqroq ekan 60 ming. Tölge jam berish kerak ekan da. Так, mına kunajın. O kunajın kimden? Есі жоқ, а? Жаңа жыл бәлі. Geçirez. Так, mına kunajın. Kunajınlar qancha ekan bu aka bu? 60 ming, ha? Onusçu qara. 56 ming. Sarıca. Ya. 45 ming. Bunisi 56 ming. Bunisi 60. Semiz soyğonğa. Toyğa. Qancha ekan bu aka bu? Alavi. Sizniki 80 ming. Semiz ekan, ha? Посмотри, если понравится, нет. 80 ming deydi. Boğaz ekan, ha bu? Qısır bu. Jelinleri çok. 80 ming so'm. Так, buna Allah buqalar. Assalomu alaykum. Sizniki? Андай жақсы біледі. Мен айттым, Қыдырбектің өзіне біледі. Қыдырбектің өзіне біледі. Qancha ekan aka bu? Allah buqalar. Бұлар 62 келі. 68? 62. 62'ler, ha? 62 mingden. 62'ler deyim. Yaşları qanday ekan? 1,5 жашты. 1,5 yaşlıqlar. 62 mingden. Соғыс керектен ал, не ал. Жақсы. Байқұс арық жығылайын деген ойлар ғой. Қанша екен торпақтай олып тұрған. Байқа қанша екен бұл құнажындар? Ben bilmiyorum ama. Sizdeki емес пе? Bunların iyisi жоқ. Bunda iyisi жоқ. Қанша екен байқа құнажын? 32 ming. Qap-qara olan kunajın. Bu yerde o kunajın qancha ekan? O kunajın kimdeki? Qancha turadasiz? 60 ming, ha? Narxlarcha? Kemi var, ha? 60 ming deydi. Tushib beraman deydi. Baga sizniki ular? Qanchadan? 45'ten. 45'ten. Yaşları qanday ular? 1,5 yaş. Paltarashka buqalar, buqa dedim. Buqa deb ko'nib qoldim, kunajınlar. 1,5 yaşlar 45 mingdan. Yaxshi. Bu yerda buchoq. Mana anguslar. İyisi yo'q. 30 dana 30 mingdan 60. Erkek erkek buqa. O bıçak kimdiki ekan? Qancha oldi? 43 ming, ha? Qancha oylik ekan bular? 5 oylik torpog'i. Mana aka. Şul olinib tur. Assalomu alaykum. Çoğun bukalardan koyrak tartın. Sokuluktan. Oo, Tatlı verin ya, klient geliyor. ma'qul. Sokulukta çoğundan koyrak tartın. Aha. Yaxshi olinganlar yo'q qo'ydi, endi bor ekan. Assalomu alaykum. Kimdiki ekan bu uylar? Bu uylar kimdiki?
Sizlerki emas mi? İyisini sıra kança ekan desem yok iyisi. Küçükte otkunlar yok. Kança oldu bu? 6,5. 6,5 ming. Arzon alınıptır ha? Pazar alamı. Qaysi жерде малды жүктеп атат. İzdeyikçe. O kunacın kança oldu eken? Bayka kunacın kança oldu bu? 35. 35. Жақсы. 35 мыңна. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. О жерден біз эми колумузду жууп туруп кеттик эми дальше ишке. Тиги ак койду сурайынчы. Канча болду экен? Бул канча болду экен? Тартпай койчу. Макул, тартпай. Достар, мына эки үйдүн хозяйыны келип турмун. Монса канча сурап атасыз күрөң алайга? 150'de soyatım. Экөө 150ден, а? Булар породалар кандай мын? Американка? Американка мен черный пёстрый аралашкан, аргындаштырылган. Булардын сүттөрү кандай? Канча литр? Туганда 30 litre aşık verir. Тууганда 30 литрден ашык берет, а? Bunda tuyut. Bir ayın içinde tuyut. Канчанчы туут иши туй элекпи булар? Tüyeli kaldı. Bunu bir ayda tuyut. Bunu Бир айда туйт, 2 cumada. мунусу 2 жумада. Желиндери. Желин дашып калдымы? Караңыздар. 150ден а өкөтүң. Жоош окшойт, а? Coş. Амажында. Телефон номер бересизби? 0773 0773 13 13 54 84. 54 84. Çal veriңиздер достар, 50 та уй. Saldı